Televidente, un felice noche. Il presidente di Russia, Vladimir Putin, è un criminale di guerra. Assim, il presidente di America, Joe Biden, ha dichiarato che per bianco Biden ha dato una dichiarazione assim a pissa dirigita contro il presidente russo. Biden, sua dichiarazione, também depois que a Corte Penal Internacional na Den Haag a ordenar Russia para a invasão de Ucrânia. No. Thank you so much for everything that you do. Did you ask me whether I was called? Oh, I think he is a war criminal. Vocero di White House, Jen Psaki, ha visto un momento después con il commentario da papia passo mes e la sale fuori di presidente su corazón. Il governo di Russia reaziona immediatamente con furia, indicando che il tipo di retorica che è imperdonabile. Biden, su commentario, ha ben después quella annuncia $800 million addicional na arma pa Ucrania, incluyendo sistema di difesa antiaereo avanzato. It includes 800 anti-aircraft systems to make sure the Ukrainian military can continue to stop the planes and helicopters that have been attacking their people and to defend their Ukrainian airspace. And at the request of President Zelensky, we have identified and are helping Ukraine acquire additional longer-range anti-aircraft systems and the munitions for those systems. That brings the total of new U.S. security assistance to Ukraine to $1 billion just this week. These are direct transfers of equipment from our Department of Defense to the Ukrainian military to help them as they fight against this invasion. And I thank the Congress for appropriating these funds. This new package on its own is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. Secondo il presidente di Russia, Vladimir Putin, come dico, bisogna remarcabilmente fuori di vista pubblico ultimo settimana, e bisa è guerra of e missione speciale, maniera Russia tagliame, tacanando perfettamente secondo plan in non lo logra dell'astero meta stipula. Putin sigue na bisa che Russia stava obbligata a tomare passo necessario referiendo na guerra na Ucrania para por a garantizar seguridad del país и del pueblo de Rusia. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. У нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения специальной военной операции. И все поставленные задачи, безусловно, будут решены. Мы надежно обеспечим безопасность России и нашего народа. И никогда не допустим, чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны. Russia mira Ucrania su alleanza con poder occidental, particolarmente per medio di alleanza militare di OTAN, come un'amenaza diretta riba su seguridad. E come tal, Russia sigue attaccata ora den subista amenaza che da neutralizar. E destrucción está visível. Imagen de satélite te mostra com dia para dia cara dia país te cambia. Destrucción total arriba área non conquistador di Jerusalem, pero também ciudad em qualquer severamente assoltata per bombardeo. Ultimo dia non è avanzo nos 5 paesi un poco limitato. Russia invadì Ucrania esattamente 3 settimane passate. Fuori del nord e la 30, venendo fuori di Bielorussia, un aliato di Russia. Fuori del sud, também non subi ben arriba, trentando fuori di Crimea. E fuori del oost, também cammina Ucrania e Russia da compartir una frontiera, già che também Russia a 30 ben a den. Dengue per me, rapidamente Russia ben da controllare differenti territori del nord, sud e oost del paese, per tendere a logra conquistare la città principale. Per il bombardeo da continuare. La città di Mariupol è area qua mira más bringamento ultimo dia, mentre che Kiev, capital del paese, anche rondona ainda i bau di attacchi da permanere, bau di controllo del governo di Ucraina incabeçado por presidente Volodymyr Zelensky. E guerra da continua. A me Marcos Ani Willems, passa un felice noche.